салом бинандагони азиз, барнома ахбори озодиро тақдими шумо мекунем. ҳамкоронам дар душанбе ва Прага охирин хабарҳои ҷаҳону Тоҷикистонро гирд оварданд. имрӯз 19 май аст ва ба сархати мавзӯъҳо таваҷҷӯҳ кунед. дар як ҷо сел, дар ҷои шамол ва дар ҷои дигар сӯхтор. офатҳои табиӣ дирӯза ба сокинони минтақаҳои гуногуни Тоҷикистон зарари зиёди молӣ расондааст. хоки се қаҳрамони Тоҷикистон аз Русия ба ватан оварда шуда дар душанбе дафн гардид. ёле кардам ки ана чи ё нав бобом гузаштану ҳамин мотами маросими ҳамин чиро гузаронда истодиам. ва президенти амрико мегӯяд ҳамла ба эронро бо дархости мамолики арабӣ ба таъхир андохтааст. عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عرب و بعضی کشورهای دیگر درخواست کردند که عملیات را برای مدت کوتاه 2-3 روز به تأخیر گذارند. بارون شمالی سختی شب 18 مای باعث ویرانی و آسیب در چند منطقه تاجیکستان شده است. از جمله سیل به یک روی محلی و چند خانه ساکنان ناحیه نورآباد و شهر دوشنبه ضرر رسانده است. مقامات میگویند زیانی رسیده را حساب دارند. همکارم مراجعه یوسفی در همین باره گزارش آماده کرده است. نه اوغل ما رحمتی کاود خودی گوموشون التماس یگون کسی بخشه یاردن بیاره التماس اینجا جماعت موج خرف ناحیه نورآباد است که شام 18 مای شاهد باران‌های سخت و آمدن سیل شد. سلام علیکم مردم ایزارون. اینجا یک دهه دیگر ناحیه نورآباد است. ساکنان میگویند که چند سال اخیر چنین باران را ندیده بودند. نگاه کنید. اینجا نگاه او چیرا. همه جا حوضای. خیلی اساسش خیلی بارون بردگی نبود. مردمی در غریبی در قزارون دعا کنه که با خدا اکنه میدونم خداوند که اکتبر چه بخیر بیاره و خیلی استراش میاد. تندر زده سر. بیست. در نوارها دیده می شود که مردم محله خودشان برای برطرف کردن عاقبت‌های آفت طبیعی تلاش دارند. ساکنان میگویند که مقامات به کمکشان نآمدند. یک مسئول جماعت موج خرف ناحیه نورآباد در صحبت تلفن با رادیوی آزادی گفت سیل شب 18 مای راه اساسی دهه آهنگران را قریب 2 ساعت بست. این مسئول گفت ضرر رسیده به خانه‌های ساکنان را حساب دارند. کمیته حالات فوق‌العاده درباره این حادثه و ضرر آن تا حال خبر نداده است. اینجا ناحیه جلال الدین بلخی ولایت ختلان است. به گفته مؤلف این نوار شمال سخت باعث کنده شدن سیم برق و همین طور آتش گرفتن گندمزار شد. این مردم شب بارونگری شمال آفت طبیعی کلیشه دوم نیست گراو زود این دومی گراو زود این کلیشه شوید پارونده بوده این دوم 50 تا خانه. این محله در ناحیه فردوسی و در کنار دوشنبه جایگیر است. کمیته حالات فوق‌العاده درباره ضرر این آفت طبیعی خبری نداده است. از آغاز ماه می گرفته تاجیکستان شاهد آفت‌های طبیعی مرگبار شد. از جمله روزهای 1-4 می در پی آمدن سیل حداقل 4 نفر در شهرهای کولاب و ترسونزاده به هلاکت رسیده، 5 کس دیگر بستری شدند. صدها خانواده در سراسر کشور زیان مادی دیدند. مولا رجب یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه. رو می‌رویم به موضوعهای دیگر. با گذشت قریب 90 سال از کشته شدن شخصیت‌های معروف تاجیکستان، شیرین شاه تیمور، نصرت الله مخصوم و نیسور محمد از سوی رژیم استالینی، مقامات تاجیکستان مشت خاک از آرامگاه آنها را از مسکو به دوشنبه آوردند. صبح امروز مراسم انتقال و جنازه و دفن با حضور مقامات، وکیلان پارلمانی و برخی ساکنان و نزدیکان این قهرمانان تاجیکستان برگزار شد. ادامه موضوع در گزارش همکارانم علیشیر ظریفی و امیر ایسویف. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. آرامگاه لوچاب شهر دوشنبه مشتی از خاک مزار قهرمانان تاجیکستان نصرت الله مخصوم و شیرین شاه تیمور و نیسار محمد یکی از روشنفکران و اولین ناظر معارف تاجیکستان را در اینجا گرانیدند. خاک را در کپسوله‌های مخصوص از قبر دسته‌جمعی ترورشدگان استالینی در آرامگاه دانسکوی شهر مسکو به تاجیکستان آوردند. این مشت خاک دقیقاً از تربت آنها نبوده از دفنگاه عمومی است و مضمون رمزی دارد.
баъзе аз наздикону пайвандони Нусратулло Махсум ва Шириншоҳ Шотемур ки дар ин маросим ҳузур доштанд гуфтанд ҳоло аз як су хурсанд ва аз сӯи дигар ғамангезанд. хаёле кардам ки чи ё нав бобом гузаштану ҳамин мотами маросими ҳамин чира гузарондаи содиям. барои ҳамин қадар манзиле обод карду худ бе манзил бимонд, мурдае кафан карду худ бе кафан бирафт. дӯстони азиз, манзилаш обод кунед, обод ки накардед гоҳ-гоҳ ёд кунед. мо бисёр миннат дорем. ин рӯз ҳам аз як тараф рӯзи шодӣ ва фарах барои мо аст. як рӯзи бузург аст ки хоки мубораки қаҳрамони Тоҷикистон ба ватан баргардонида шуд. хабарнигорони мустақилро ҳарчанд ба фурудгоҳ даъват карда буданд, ба наворгирӣ аз маросими дафн роҳ надоданд. овардан ва дар қабристони Лучоб ки пантеони чеҳраҳои маъруфи Тоҷикистон аст, гӯронидани мушти хок аз Москавро дар Тоҷикистон мусбат арзёбӣ мекунанд. тавре ки дар ифтитоҳи ин ҳамоиш гуфта шуд, аз хоки ин қаҳрамонон боз хоки Тоҷикистон афзун шуд. ин албатта бисёр рамзӣ аст ки дигар ин пайванд бисёр пайванди маънавӣ ва бобаракат ва бо файз хоҳад буд ва мардуме ки инҷо ба зиёрат меоянд ва оромгоҳи ин бузургонро зиёрат мекунанд, бори дигар пайванди худро ба инҳо эҳсос мекунанд. аммо ақидаҳо яксон нестанд. В принципе, вот такого в обществе у нас вот такой оценки. در تاجیکستان تا حال به آن حادثه ها بهای تاریخی تحلیلی داده نشده است. آنها به طور ناگهانی چنین اقدام کرده خاکی از تربت شیرینشاه شاه تیمور و دیگرها را آوردند، یعنی در حکومت چنین قرار قبول شده است. باور دارم باید یک بهاگذاری علمی، یک تحلیل علمی این موضوع یعنی سرکوب های استالینی باید باشد که فعلا وجود ندارد. шириншоҳ шотемур, Нусратулло Махсум ва Нисор Муҳаммад аз шинохтатарин чеҳраҳои таърихи муосири Тоҷикистон ба ҳисоб мераванд ки дар соли 1937 қурбонии тӯҳматҳои беасоси низоми Иосиф Сталин шуданд. онҳоро бо гуноҳи душмани халқ паронда дар гури дастаҷамӣ хок карданд. ин се шахсияти баруманди Тоҷикистонро танҳо баъди марги Сталин дар солҳои 1950 расман бегуноҳ эълон карданд. субҳи 19 май капсулаҳо бо хок аз маҳалли дафни қаҳрамонони Тоҷикистон Нусратулло Махсум, Шириншоҳ Шотемур ва Нисор Муҳаммадро аз Русия ба Тоҷикистон оварданд. раиси ҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон, мақомот ва горди фахрӣ барои қабули хок аз маҳалли дафни ин қаҳрамонони Тоҷикистон ба фурудгоҳ омаданд. қабл аз маросими ба хоксупорӣ бар турбати ин се шахсияти шинохтаи Тоҷикистон дар масҷиди Калони Душанбе, маъруф ба масҷиди Қатар, намози ҷаноза хонда шуд. дар зимн Фиона Наим, як муҳаққиқи таърихи Помир ва минтақаи Осиёи марказӣ дар донишгоҳи Ҳумболти Берлин дар як суҳбате пеш аз ин барнома бо ҳамкорам Хиромон Бақозода назарашро ба ин иқдоми ҳукумати Тоҷикистон чунин баён кард. дар маҷмӯъ як таҳаввулоти мусбат аст, чунки Тоҷикистон баъди истиқлолият ҳарчи бештар талош кардааст аз мероси шӯравӣ ва бедодгариҳое ки режими шӯравӣ дар нисбати мардуми Тоҷикистон роҳ додааст фосила бигирад. ман инро дар таҳқиқоти пешинаам ҳам гуфтам ки мардум гоҳо барои арҷгузорӣ ба таърих ё ёдворе аз саҳифаҳои торики пешин як нав иртиботи моддӣ бо гузашта бояд дошта бошанд. ман каме аз он тааҷҷуб кардам ки турбате аз Нисор Муҳаммад Юсуфзай ҳам ба ин барнома шомил шуд, чун шояд ӯ дар сатҳи баробар бо Нусратулло Махсум ё Шириншоҳ Шотемур набошад, чунки онҳо ба як навъи дубора ба хонаашон баргардонида шуданд. то куҷо барои Нисор Муҳаммад ҳам мешавад гуфт ки Тоҷикистон хонаи ӯ мебошад, намедонам, вале дуруст аст ки ӯ барои бунёди Тоҷикистон нақши боризе доштааст, яъне дар ниҳоят хонаи ӯ дигар аст. иқдоми ҳукумати Тоҷикистон барои овардани пуррае аз турбати қаҳрамонҳои тоҷик ғайримунтазира буд, дар ҳоле ки чунин андешае вуҷуд дорад ки ҳукумати Тоҷикистон то ҳол барои омӯзишу таҳқиқи комили саркӯбҳои сталинӣ ва зинда кардани ёди қурбониёни
он даврони торик иқдоме накардааст. яъне ин мавзӯъ дар тоҷикистон нокушода мемонад, дар ҳоле ки ҳаддиақал дар сатҳи академияи илмҳо тими калону боэътибори донишмандон шояд метавонистанд ин корро бикунанд. ин нуктаи муҳим аст ва барои анҷоми он баъзе мушкилот ё чолишҳое ҳастанд. Ин як давлати азими шӯравӣ буд ва Тоҷикистон ҳам бахше аз он ки сарҳади азиме бо Афғонистон дошт. ҳарчанд ман шахсан дар Тоҷикистон бо таҳқиқоти бойгонӣ машғул нашудаам, вале аз ҳамкорони таърихшиносам медонам ки барои чунин кор шумо бояд хеле зиёд ба бойгонии давлати Узбекистон муроҷиат кунед, чун маводи зиёде он ҷо маҳфуз аст ва дар мисоли ин се қаҳрамони миллӣ бояд инчунин бо мақомоти Русия ва бойгонии онҳо ҳамчунин таҳқиқот ҳамоҳанг шавад. ташаккур фиона наим, як муҳаққиқи таърихи помир ва минтақаи осиёи марказӣ дар донишгоҳи Ҳумболти Берлин буд ки назарашро дар суҳбат бо ҳамкорам Хиромон Бақозода оиди иқдоми ҳукумати Тоҷикистон барои овардани пораи аз турбати қаҳрамонҳои тоҷик иброз намуд. салом, агар хату хабар мехоҳед мо дорем. навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред. барномаро идома медиҳам. Доналд Трамп, раиси ҷумҳурии Амрико, гуфт бо дархости чанд кишвари арабӣ ҳамлаи барномарезишуда ба Эронро ба таъхир гузоштааст. Трамп шоми душанбе 18 май дар шабакаи иҷтимоии худ навишт: ҳамлаҳои нав бояд рӯзи сешанбе анҷом мешуданд, аммо бо дархости амири Қатар, валиаҳди Арабистон ва президенти Амороти Муттаҳидаи Арабӣ ба қафо андохта шуданд. идома дар гузориши ҳамкорам Искандари Хоҷамирзода. президенти иёлоти муттаҳидаи амрико Доналд Трамп мегӯяд, ҳамлаи тарҳрезишудаи низомӣ ба Эронро ба таъхир гузоштааст. ӯ меафзояд ки ин тасмим пас аз пешниҳоди ибтикорҳои нави сулҳи ҷумҳурии исломӣ ки тавассути Покистон ба Амрико расидаанд, гирифта шудааст. хуб, дар ҳоле ки мо барои ҳамлаи густурдаи ПАГО омода мешудем, кишварҳои дигар ба ман муроҷиат карданд ки ҳамларо каме ба таъхир гузорам. беҳтар то абад канор гузорем, вале эҳтимол то чанд муддате, чунки музокироти бузурге бо Эрон ҷараён дорад. бинем бо чӣ меанҷомад. Арабистони Саудӣ, Қатар, Имороти Муттаҳидаи Араб ва баъзе кишварҳои дигар дархост карданд ки амалиётро барои муддати кӯтоҳ 2-3 рӯз ба таъхир гузорем, чунки онҳо фикр мекунанд ба созиш наздик шуданд. Эрон тасдиқ мекунад ки бо дасти Покистон ба Вашингтон пешниҳодҳои нави сулҳро ироа намудааст. дар суҳбат бо хабарнигорон Трамп таъкид кард ки созиш бо Теҳрон танҳо дар сурате имконпазир мешавад ки ҷумҳурии исломӣ аз талоши сохтани силоҳи ҳастаӣ даст кашад. ба назар мерасад имкони хубе вуҷуд дорад ки онҳо ба созиш расанд. агар мо ин корро бидуни бомбаборон ва тахриби онҳо ба поён расонем, ман хеле хушбахт хоҳам буд. طبق معلومات از منبع‌های ایرانی پیشنهادهای نوی تهران ختم نزاع، بازنمودن گلوگاه هرمز، کاهش تحریم ایران و حل بحث‌های مربوط با برنامه هسته‌ای تهران را در بر می‌گیرد. همچنان به قول ایرانی‌ها واشنگتن در مسئله رها نمودن مبلغ‌های حبس شده ایران و استفاده ملکی نیروی هسته‌ای نرمیش نشان داده است. ولی مقامداران در واشنگتن این ادعای ایران را تصدیق نمی کنند. профессори донишгоҳи Калифорнияи Ҷанубӣ ва омии ҳуқуқ Стив Свердлов имрӯз 19 май натавонист аз сарҳади Қирғизистон гузашта ба Бишкек ворид шавад. ӯро дубора ба шаҳри Истанбул истирдод кардаанд. худи Свердлов дар суҳбат бо бахши Қирғизии Радиои Озодӣ гуфт, вақте субҳ бо ҳавопаймо вориди фурудгоҳи байналмилалии Манас шуд, ӯро бе ягон шарҳу тавзеҳе ба кишвар роҳ надоданд. Свердлов мегӯяд охирин бор соли 2024 дар Қирғизистон буд ва дар сарҳад ба ӯ гуфтанд ки манъи воруд ба ин кишвар аз ҳамон сол барои ӯ амал мекунад. дӯстони азиз, бо ҳамин хабар барномаи ахбори озодиро ба поён мебарем. сипосгузорем ки то ин лаҳза ҳамроҳи мо будед. барои хондани ахбори бештару дидани видеоҳои дигар вебсайти озодӣ.орг дар хидмати шумо азизон аст ва агар шумо ҳам хабаре доред ва мехоҳед дигарон бидонанд, ба мо нависед. худро то барномаҳои фардо эҳтиёт кунед ва худо нигаҳбони